Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para jamaah, sahabat Quran dimanapun berada, kita lanjutkan tadarus kita dengan bitartil, dengan tartil ya, dan juga mencari satu bacaan yaitu bacaan idhar khalqi. Insyaallah di surat Al-Baqarah ayat 21. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Kita berhenti sejenak di kalimat min tahtihal anhar. Nah, ini bacaan idhar halqi atau bacaan idhar. Kenapa disebut bacaan idhar? Karena ada nun sukun bertemu ha. Jadi kenapa disebut bacaan idhar? Karena ada nun sukun bertemu ha. Sedangkan karena ha adalah huruf idhar yang 6 itu ya. Kita lanjutkan ayatnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza. Ini ada kalimat lagi minha. Nun sukun bertemu ha. Ini juga bacaan idhar sama dengan yang al-anhar tadi ya. Nun sukun bertemu ha, maka dibaca jelas minha ya. Kita lanjutkan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan ke depan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.